I veliki pozdrav svima i dobrodošli u moj novi video. Sa vama Srpski Kirby i danas ćemo pričati o novom serijalu na kanalu koji se zove Naruto vas laže. Radit će se istini o nekom liku koji se nikad nije stvarno desilo u Naruto kao i Naruto Shippuden, pa krenimo na video. Danas ćemo pričati istinu o Saiu, za one koji ne znaju, onaj Inin muž koji čije njegove slike mogu da napadaju, to je zvijerski svitak, pa krenimo. Sai se po prvi put pojavio na početku Naruto Shippudena sa naređenjem od Tsunade ili Petog Hokagea da popuni mjesto u timu umjesto Sasuke u timu Kakashi. Za one koji nisu znali ništa puno o njemu, on je radio u osnovi kao ambud crni operativac, imao je naravno za Danza, imao je na jeziku znak klijetve, tako da ako bi nešto rekao na Danzu, jezik mu bio presečen ili ne bi više mogao da priča. To je sve bilo dok Sasuke nije ubio Danza, onda se oslobodio te klijetve. Ovo je bila kratka priča o njemu, a sad krenemo na svrhu videa. Sai se ne zove Sai. Još niko stvarno ne zna kako se on stvarno zove, jer evo imamo primjer, Yamato. Yamato se stvarno ne zove Yamato, on se zove Tenzo. Njemu je Tsunade dala taj lažni identitet da bi se uklapali, da ne bi znali tačno ko je. Jedino tad ko je znao, koga smo mi znali, jeste Tsunade, Danzo i Kakashi. I možda još neko. Tako da ovi u timu Kakashi oni su ga zvali Yamato i dan danas ga zovu Yamato. Tako da, njega zovu Sai i ovako još u Borutu ostao Sai jer su ga bukvalno prekrstili u to ime. A sigurno je pisac zaboravio da nam kaže pravo ime. I razumijem ga, on je skroz nebitan lik u Naruto priči, tako da razumijem Kishimoto. Bravo Kishimoto! On je bio samo tu da popuni rupu u timu Kakashi. I to bi bilo to što će ovog videa. Znam da je kratak, ali nadam se da se svidio. Ostavite like, share, subscribe. Bitno je dosta, molim vas, šerujte video na Instagram, Viber, sve. Bilo gdje, hoću da se probijemo, da dođem do tih 100 subscribera. Molim vas, šerujte, svako ko bude šerao i nek mi pošalje na Insta Srpski Kirby, JT. To mi je Insta i ja ga pozdravljam u videu. Tako da to bi bilo to što se tiče ovog videa, nadam se da svi ostavite like, share, subscribe i vidimo se vrlo uskoro. Ćao!